Zdravo momče, devojko, sadašnji ili budući roditelju, dečko ili devojčice. Upravo gledaš ovaj video i treba ti bude drago zbog toga. Jer za razliku od većine ljudi na ovim prostorima, zanima te istinski hobi, a ne obsesija godinama, ratovima, lošim stvarima. Ljude kao da je danas uhvatila negativa i više ne razumeju šta su hobiji. Danas ljudi upijaju nekvalitetan, kratak sadržaj koji je tu da vam uzme pažnju, kanali domaće animacije na YouTube umiru, ne dobijaju više preglede, deca konzumiraju užasne stvari dok roditelji nakon radnog vremena odu na ovakve kanale i gledaju još politike. Ne znam kako bi opisao ljude koji u slobodno vreme čitaju negativne medije umjesto da stvarno uživaju u svom životu. No takvo nam je vreme, nažalost. Vi, mala većina, nadam se da ste drugačiji, tako da sa pažnjom pogledajte ono što sam mjesecima u ovom videu spremao. Pre oko mjesec dana počeo sam da izbacujem glasanje vezano za to koji je najbolji crtač ili anime iz domaće srpske sinhronizacije. Pošto nam je došlo leto, raspust i trenutak kada mnogi imaju vremena da gledaju nešto, želim napraviti ovakav video da proširim našu srpsku sinhronizaciju, a vi podržite isti lajkom da se širi dalje. Nikada nisam bio fan tier list klipova jer mislim da naguraš brdo naslova u jedan kratak video i onda ih još ocenjuješ kao nekakav stručnjak. Nije korektno, jer da bi napravio kvalitetnu analizu trati mnogo više vremena. Odatle je i ovoliko dugačak video. Klip nije za vas ako ste došli samo da vidite koje mesto, jer se upušta u dublje analize. Sve naslove koje ću danas navesti su po meni rangirani od podnošljivih do sjajnih, no svi su jako važni delovi detinjstva, kako mog, tako i drugih ljudi sa prostora Balkana, kojih je gledao između 2000-ih pa do kraja kasne ultre. Volim duboku priču i kvalitet, ali nostalgija će sigurno uticati na neke odluke. Tako da uzmite kokice, neko piće, smestite se i hajde da počnemo. Štrumfovi su po meni nezasluženo postali popularni na Balkanu, čisto iz te privilegije da su se igrom slučaja emitovali na B92, TV sa nacionalnom frekvencijom. Crtani je dosta monoton, dosadan, sa nepostojećom pričom, jednodimenzionalnim likovima koji su uopšteno vrlo traljave ličnosti. Jedan lik je recimo radnik, drugi umetnik, treći mrgud, četvrti je zaboga žensko i to su bukvalno njihove jedine osobine. Animacija je slabašna, naročito kada je na ekranu više likova. Također serijal je vrlo amator i originalno izašao 80-ih godina. Plot je pun grešaka i bez kontinuiteta. Kroz nekoliko epizoda dosadnih ideja zlog čarobnjaka Gargamela, inače glavnog negativca koji želi da porobi iskoristi štrumfove u svoje zle svrhe, možete da shvatite da je show pravljen za decu u vrtiću. Retko sam ga pratio i kad jesam, to je bilo isključivo zato što nije bilo ništa pametnije na ekranu. Loše je ostario, no mora da se nađe ovde zbog svoje popularnosti i nemam ništa protiv što je pravljen za najmlađe, samo ga ja nisam gotivio. Konkurencija za zadnje mesto mu je bio Johnny Test, Free Phonics, Lego Ninjago i zaljubljena Mimi. No izabrao sam štrumfove zbog njihove istorije na ovim prostorima. 40. mesto. Garfieldov show je još jedan crtani poput štrumfova koji je uglavnom pravljen za najmlađe, no ima neki svoj šarm i humor koji štrumfovi nemaju. Garfield je jedna lenja debela mačka koja bukvalno svog gazdu Johna Arbakla i drugara malo štene odija tretira poput svojih robova. Show ima situacije koje su dopadljive i deci odraslima koristeći se svojim pametnim i sarkastičnim humorom. Iako je naslov prvenstveno komičan, epizode često uključuju suptilne moralne lekcije i priča o kontinuitetu i nije toliko važna jer sam show radi ono što treba da radi na jedan prost i delotvoran način. Nemam nikakav problem sa njim, gledao sam ga dosta puta i Jeremy Scott Lioka, jedan od mojih omiljenih domaćih glasovnih glumaca, daje glas Johnu. Šta ima više da se kaže? 39. Mija Ja je crtač o devojčici koja je nasledila drevnu knjigu i magičnu narokvicu od svojih roditelja. Oni joj omogućavaju da ode u magični svet Centopije gde se pretvara u vilenjaka. Postoje dve vrste vizualnog izgleda, kombinuje se akcija uživo kroz prave glumce i CGI animaciju kada je Mija u svetu vilenjaka.
Kako se radnja razvija, Mija je sve bliža sa vilenjacima i zaista želi da im pomogne. Bogati svet fantazije ispunjen je šarenim magičnim stvorenjima, te se dopada dečoj mašti, a i sam show cilja neku mlađu žensku publiku, posebno one koje uživaju u temama fantazije i avanture. Svaka epizoda često nosi poruku o prijateljstvu, hrabrosti ili važnosti samopouzdanja, čineći je edukativnom i zabavnom. No epizode mogu da se ponavljaju i vrlo brzo ćete se smoriti, zato što jednostavnost narativa i razvoj karaktera se jednostavno neće dopasti starima, kojima bi sadržaj mogao biti previše mediokritetski. 38. mesto. Yokai Sat je japanska serija koja prati avanture dečaka po imenu Nate Adams, koji otkriva misterioznu napravu, sat koji mu omogućava da vidi i komunicira sa nevidljivim stvorenjima iz sveta duhova. Jedna od najboljih sinhronizacija kasne Ultre uz Yu-Gi-Oh! Zexal. Najviše mi se sviđa kod njega to što pokušava da proširi kulturu druge države kroz ta bića iz japanskog folklora. Kombinuje humor, akciju i Nateove svakodnevne avanture sa yokaima. Show je inače bio hit među mladima u Japanu, ima 3 sezone od koje smo mi preveli samo jednu u 26 epizoda. Šablon serije obično uključuje protagonistu koji uz pomoć sata pronađe duha i reši njegove probleme, pa se onda sprijatelje, a duh postane član ekipe. Crtač vuče inspiraciju od Pokemona i kad smo kod Pokemona stekao u svom vrhuncu veliku popularnost na nivou istih, što je impresivno. Prenosi pozitivne poruke o empatiji, istrajnosti i važnosti pomaganja drugima, prevashodno mlađoj demografiji. 37. Ren i Stimpy je američka crtana serija koju je originalno izbacio Nickelodeon. Prati priču mrzovoljne čivave Rena Hoeka i mačke Stimpija. Na prvi pogled možete vidjeti tu igru mačke i psa koja je milion puta već rečena, baš kao i ona sa mačkom i mišem. No ovaj crtač ima jedinstven i revolucionaran stil animacije za svoje doba, kao i sam humor koji je primeren starijim ljudima, poput mračne komedije i satire. Često uključuje agresivne scene gde se kamera fokusira na ljutog Rena, a isti na brutalan način vrši nasilje kako prema Stimpiju, tako i prema drugim likovima. Emisija je pomeriva granice onoga što je bilo prihvatljivo u televizijskoj animaciji 90-ih, utičući na generaciju novih animatora u Americi. Mnogi su svojoj deci zabranjivali da gledaju ovaj kontraverzan show, no on je pionir u raznim stvarima, orijentir u televizijskoj animaciji, poznat po svom prepoznatljivom stilu i trajnom uticaju na medije zbog smelosti sadržaja. Čak su i naši glasovni glumci, poput legendarne Vladislave Đorđević, pričali da su se na snimanju bukvalno cepali od smeha kada rade sinhronizaciju za show. 36. mesto. Prvi od mnogobrojnih francuskih crtača, lovci na zmajeve, predstavljaju 2 drugara iz detinjstva. Maloga ali lukavog Gvizda i Lian Chua, ogromnog lovca na zmajeve mekog srca. Njih dvojica podsjećaju na Asterixa i Obelixa. Problemi i finansijske prirode teraju ih da se često upuštaju u avanture lova, pošto im je novac potreban da bi isplatili kiriju. Show je akcija i avantura sa istančanom dozom humora, likovi imaju različite ličnosti i dobro se dopunjuju. Njihove interakcije i šale dodaju humor i toplinu seriji. Radnja se dešava na interesantnim vazdušnim ostrvima, dizajn je vrlo originalan, no iako su glavni likovi zabavni, njihove priče nisu dovoljno dobro istražene. Ovo može otežati gledaocima da se u potpunosti povežu sa likovima na dubljem emotivnom nivou. Mnogi sporedni likovi također su nedovoljno razvijeni i služe više kao uređaji za nastavak radnje nego potpuno realizovani pojedinci. Svakako dobar naslov za tinejdžere koji ulaze u svet animacije. 35. mesto. Marty je dečak prodavac opreme koji otkriva pesnicu Eona, moćnu robotsku ruku u postapokaliptičnom svetu. Ova naprava je deo legendarnog oružja koji je drevni ratnik koristio da spase čovečanstvo. Marty otkriva da je on direktan potomak Eona koji je 100 godina pre početka radnje serije pobedio generala i okončao rat, te da mu je suđeno da je usavrši. On tako kreće na putovanje kako bi otkrio tajne pesnice i zaštitio se od raznih
zlikovaca koji žele da ukradu za svoje zlokobne svrhe. Emisija, koja inače špansko-korejskog porekla, kombinuje elemente narativa o putovanju junaka sa futurističkim i naučno-fantastičnim elementima, što je privlačno sanjarima i dečacima ranog tinejdžerskog doba. Tempo serije ponekad može biti neujednačen, pri čemu se neke epizode osjećaju kao dodatak, a ne kao doprinos sveobuhvatnoj priči, a CGI animacija će uvek podeliti publiku na dva dela. Po mom mišljenju, priča je kliše, čak ima i samo jednu kratku sezonu, a neki detalji su se mogli poboljšati. 34. Japanska serija Keroro ili Poručnik Žabac predstavlja nešto unikatno na našoj sceni, a to je mešavina naučne fantastike i svakodnevnog života uz dozu komedije. Uglavnom smo kupovali licence za shounene i shoujo naslove. Jedni su bili popularni kod dečaka, drugi kod devojčica. No ovaj crtan ima ponešto za svakog, uključujući i roditelje. Često parodira druge anime naslove, popularne ličnosti, kulturu tog vremena, pa čak i samog sebe, privlačeći širok spektar publike. Svaki član grupe ima posebnu ličnost i neobične karakteristike, a njihova interakcija i dinamika su glavna prednost. Serijal sadrži razne privlačne i optimistične uvodne pesme koje su postale popularne među obožavaocima. Humor, iako je najjača strana, može se vremenom ponavljati kroz seriju, a animacija i nije baš impresivna. 33. Kuća Buka nije samo priča o smicalicama, radi se i o snazi i ljubavi porodice. Gledaoce uči da uprkos razlikama i sukobima porodica je uvek tu da vas podrži. Ističe važnost empatije, saradnje, a ponekad i samo pronalaženje malo mira usred oluje. Priča prati Lincolna, jedinog dečaka koji ima ni manje ni više nego 10 sestara. Ako ste se ikada zapitali kako je živeti u kući sa toliko sestara i samo jednim bratom, ova emisija vam daje prvo mesto u redu. To je kao film samo kući, ali sa mnogo više buke. Svaka od sestara ima svoje karakterne osobine, no sa već pregršt epizoda i šokantnim odlaskom kreatora serije Chrisa Savina, dinamika Lincoln protiv sestara može da se malo ponavlja, a jednodimenzionalnost ovih likova može da podsjeća na štrumfove o kojima smo već pričali. Gledajući epizode možda ćete se osjećati kao da su vam potrebni čepovi za uši, jer je show potpuni haos i neće se dopasti baš svima, jer svako ima svoj ukus. No sviđa mi se poruka koju šalje. Ljudi sa puno članova porodice mogu ga u smeh gledati, dok će i jedinci vidjeti neke pozitivne, a i negativne strane braće i sestara. Jedni će dobro razviti svoje socijalne veštine jer imaju toliko veliku porodicu, dok će drugi pak biti srećni jer su sami i posjeduju privatnost. 32. mesto. Ova kanadska animirana televizijska serija i nije toliko popularna, a napravljena je od čoveka koji se zove Filip Ivanušić, pa postoji neka fora da smo ovaj crtač izvukli na vezu, no to zaista ne mogu da tvrdim jer nisam direktor Ultre, morat ćete njega da pitate. Priča prati grupu Lige Super Zla koja živi u predgrađu, predstavlja njihove težnje da preuzmu svet, svakodnevni život, planove na nivou kojota iz Ptice trkačice, a isti su često loše izvedeni i rezultiraju šaljivim neuspesima. Humor emisije je vođen nekompetentnošću glavnih likova i njihovim apsurdnim planovima. Situacije u kojima se često nađu su svakodnevne, poput pokušaja da dobijete besplatnu picu ili krađe sladoleda, ali im se pristupa sa istom ozbiljnošću kao i svetskoj dominaciji. Ako ste raspoloženi za predstavu u kojoj smotani zlikovci zbijaju šale, dok ih niko ne shvata ozbiljno, ovo je vaš izbor. To je komični dragulj bez kontinuirane priče koji sebe ne shvata ozbiljno, a ne bi trebalo ni vi. Samo sedite, opustite se i ugasite mozak jer ovo je takva vrsta naslova. 31. mesto. Japanski anime na koji ste možda zaboravili, ne brinite, i ja sam. Priča se vrti oko Kyoko Mogami, 16-godišnje devojke koja podržava svog prijatelja iz detinjstva i simpatiju u njegovom snu da postane slavni idol. Međutim, Kyokin svet se rasprsne kada otkrije da ju je Sho koristio samo kao kućnu pomoćnicu i da nikada nije imao
romantična osjećanja prema njoj. Slomljena srca i besna, Kyoko se zaklinje da će se osvetiti tako što će sama ući u industriju zabave i postati veća zvezda od njega. Iako ovaj čovjek tehnički nije ništa kriv, više je njena krivica što je pogrešno protumačio njegovo osjećanja, ali ajde. Na toj avanturi samootkrivanja i ličnog rasta Kyoko se suočava sa raznim izazovima i susreće se sa nizom živopisnih likova. U ritmu srca je zanimljiv naslov sa snažnim protagonistom i jedinstvenom radnjom vođenom osvetom. Iako ima svojih mana, kao što je nepotpuna priča, razvoj likova i humor ga čine vrednim gledanja. Gledao sam show pre mjesec dana, nismo sve preveli, potpuno sam zaboravio da uopšte postoji skoro 10 godina, no nije loše iskustvo, ali iskreno, barem po meni, slabija je verzija jednog drugog naslova koji je također vezan za show biznis, a o njemu ćemo pričati nešto kasnije. 30. mesto. Digimon je nastao kao virtualni uređaj za kućne ljubimce koje je napravio Bandai 1997. godine, sličan Tamagotchiju, ali sa više fokusa na borbu protiv čudovišta. Ovi uređaji su omogućili korisnicima da neguju stvorenja koja bi mogla da evoluiraju u neke jače oblike. Originalan show Digimon Avantura prati grupu dece koja se transportuje u digitalni svet gde upoznaju svoje partnere. Po izlasku anime je bio dobro prihvaćen, posebno u Japanu i Americi. Serija je postala poznata po dubljem pripovedanju i razvoju likova u poređenju sa drugim sličnim naslovima kao što su Pokemoni. Uspeh emisije doveo je do više nastavaka, filmova, videoigara i druge robe. No iako je, barem po meni, ovaj naslov bolji od Digimon fuzije, vidljivo je ostario, sinhronizacija je loša, rane epizode serije imale su nedosledan kvalitet animacije, što je ponekad moglo da razočara, naročito ako gledate moderne stvari, pa naglo pređete na ovo. Dubina priče i likovi ponekada nisu bili dobro istraženi, a uvek će postojati ona stigma velikog starijeg brata Pokemona iz čije senke je jako teško izaći. 29. mesto. Marche na Awakens Romance ili ti Mar je avanturistička anime i manga serija koju je kreirao Nobuyuki Anzai. Nije toliko mainstream kao neki drugi naslovi ovde, ali stekao je posvećenu bazu obožavatelja. Mar je smešten u čudan svet inspirisan bajkama i elementima fantazije, što može biti veoma privlačno ljubiteljima žanra. Maštoviti pejzaži, stvorenja i predmeti koje zovu ARM nude svežu i zanimljivu pozadinu za priču. Serija sadrži mnogo bitaka prepunih akcije sa strateškom upotrebom magičnih predmeta, a bitke su često kreativne i uzbudljive, držeći gledaoce privučenima. Show balansira svoju akciju i avanturu sa dobrom dozom humora. Lažni trenuci i neobični likovi doprinose njegovom šarmu i čine ga prijatnim za mlađu publiku. Iako ima zanimljivu premisu, nedostaje dubina i složenost, a u suštini šahovske figure jako zanimljiv koncept za negativca, po meni bar bivaju jako lako poražene. Priča može izgledati i suviše jednostavna, sa dosta stereotipnih likova, a naslov je realno prosek i nema ništa unikatno što već niste vidjeli od ovog žanra. Ne nudi puno i mojim ponovnim gledanjem je pao dosta mesta ispod. 28. Ova japanska serija na naše male ekrane izašla je mnogo ranije, što se vidi po slabijem kvalitetu sinhronizacije. Ja iskreno nisam odrastao uz ovo, ali zbog potrebe videa dao sam mu šansu. Družina Miao Miao prati Ichigo Momomiu, tipičnu tinejdžerku čiji se DNK spaja sa DNK ugrožene vrste divlje mačke. Ona zajedno sa svoje 4 drugarice formira već spomenutu družinu, a njihova misija da zaštite zemlju od vanzemaljskih osvajača koji žele da je unište. Naoružane slatkom odećom, ljubkim ušima i raznim životinjskim osobinama, ove devojke se bore sa silama zla, dok također balansiraju i svoj svakodnevni život u školi, simpatije i poslove u kafiću. Ako je recimo Sailor Moon elegantna bezvremenska kraljica magičnih anime naslova, Miao Miao družina je njena hiperaktivna
aktivna mlađa sestra koja je upravo otkriva video snimke o mačkama na YouTube-u. Emisija sebe ne shvata previše ozbiljno, te ima dosta komičnih trenutaka poput mnogih šođo naslova. Prati veoma predvidivu formulu, ali sve to je po meni šarmantno, no može da se ponavlja. Ako ste mlađa devojka ili raspoloženi za nešto lagano, zabavno i simpatično, ili vam je samo potreban odmor od teškog anime naslova koji trenutno gledate, ovo je vaš pravi beg. 27. mesto. Zamislite svet u kome je najbolja stvar koju možete da posjedujete nije iPhone ili električni trotinet, već puž. I to puž koga možete ispaliti napravom sličnom pištolju. To je neobičan šarm Slaktere, animirane serije koja vas vodi duboko u podzemni svet gde su puževi više od baštenskih štetočina. Oni su moćna, divna i povremeno eksplozivna stvorenja zbog kojih Pokemoni izgledaju kao jučerašnje vesti. Još jedan kanadski naslov. Animacija je zaista živahna i vizualno privlačna sa dobro osmišljenim akcionim sekvencama. Naš heroj Ellie Shane uranja u podzemno carstvo Slaktere da bi postao njen najveći borac, prateći stope svoga oca. Zajedno sa svojim odabranim timom on sakuplja i bori se sa raznim puževima od kojih svaki posjeduje neke jedinstvene sposobnosti. To je spoj akcije i avanture, jedan solidan naslov, no neće svrgnuti Pokemone sa trona, ali pokazuje svoju originalnu ideju uz šarm i kreativnost. Bilo da ste dete koje traži svoj sledeći binge watch ili odrasla osoba koju zanima nostalgija ili brza zabava, Slaktera će vam to sigurno doneti. 26. mesto. Mislim da ovaj show ili obožavate ili menjate kanal. Još jedan privilegovan crtač koji je bio na B92, ima kvalitetan prevod i poznate glasovne glumce kao što su na primjer Boda Ninković i Mina Lazarević. Ako niste bili svedoci same fenomentastičnosti ovog animiranog dragulja, mogu samo da pretpostavim da ste živeli ispod stene ili možda u dolini mira pre nego što je Po ukrasio svojim legendarnim prisustvom, kada se popeo na vrh i postao zmajev ratnik. Protagonista, uvek entuzijastičan Panda Po, nije samo majstor borilačkih veština, on je nada cele doline, filozof i heroj koji ne preza da bude on, ne pretvara se i možete se poistovetiti sa njim. Dizajn životinja boraca mi se zaista sviđa, od paklene petorke do najvećeg Giga Chada u seriji, povog oca Gusana Pinga. Što se tiče zlikovaca, oni su jedinstveni i čine svaku epizodu zanimljivijom, mada neki imaju upitan nivo inteligencije. Ono što istinski izdvaja ovaj naslov su njegove duboke životne lekcije i dobar uvod u kinesku kulturu kung fua, kao i sam kontrast protagoniste. Animacija je sasvim okej, a glasovna gluma jednostavno vrhunska. Naravno, ima i svoje mane, show je na primjer previše fokusiran na Pandu, a paklena petorka često zbog toga ispašta i ne dobija toliko ljubavi kroz screen time na ekranu i karakterni razvoj. Naravno, oni imaju svoje trenutke, ali mogli bismo dublje zaroniti u njihovu prošlost i lični razvoj. A majstor Shifu, na primjer, riznica je mudrosti i suvog humora, ali kao njihov učitelj često je nevažan ili biva kidnapovan. Pa pobogu, ti bi valjda trebao biti najbolji borac. Učitelj si. Također je više screen time-a za ovog gospodina. Najbolji lik. 25. Jedan od najpopularnijih naslova za devojčice, Klub Winx je italijanska animirana televizijska serija koju je kreirao Igino Straffi, a emisija je premijerno prikazana u Italiji da bi kasnije stekla međunarodnu popularnost, emitujući se u preko 150 zemalja uključujući Srbiju. Serija sadrži raznoliku grupu ženskih likova koji pokazuju različite prednosti i mane. Prati grupu mladih vila koje pohađaju koledž kao i njihov život i standardne probleme tinejdžerki u to doba. Glavna junakinja Bloom otkriva svoje magične sposobnosti i poreklo dok uspostavlja bliska prijateljstva sa svojim koleginicama. Živahan i vizualno privlačan stil animacije uključuje transformacije i odeću likova, a privlači mlađu žensku publiku i one koji cene detaljnu animaciju. Crtač je prvenstveno namenjen devojkama, pa se priča neće svidjeti starim
gledaocima, muškarcima ili onima koji traže zreliji sadržaj. Sa srećom da ubediš svog brata da gleda ovo. Držim fige. Priča nije toliko dobra u poređenju sa drugim shoujo naslovima. Lagano tvrdim da je ovaj show bukvalno princeze sirene sa AliExpressa, ali za mnogi obožavaoce, posebno one koji su ga pratili u odrastanju, nosi jednu nostalgičnu vrednost i lepa sećanja. Naročito njegova uvodna špica koju smo super odradili. I da, gledao sam ovo. Trolaj me u komentarima. 24. mesto. Shaman King je japanska anime serija emitovana od 2001. do 2002. kroz priču šamana koji može da komunicira sa duhovima. U njegovoj potrazi da postane i sam kralj šamana. Priča je klasičan shounen ranih 2000. godina, obuhvata neki tournament arc, u ovom slučaju takmičenje u šamanskoj borbi ili ti turniru koji se održava svakih 500 godina da bi se odredio novi kralj šamana, koji će inače oblikovati budućnost sveta. Shaman King osvaja svojim jedinstvenim konceptom i raznolikim likovima, iako generalno pati od problema sa tempom i nepotpune adaptacije. Priča nudi svežu i privlačnu premisu, kao i dobru glumačku ekipu sa jedinstvenom pozadinom, sposobnostima i ličnostima, što stvara bogatu dinamiku karaktera. Bitke su dobro animirane i strateški složene, a serija se bavi ličnim borbama i rastom svojih likova, dodajući emocionalnu težinu njihovim putovanjima. No show je mator, takođe je jako loše ostario, neke epizode mogu da se osjećaju neujednačene. Originalni anime odstupa od mange i završava se pre priče mange, što je dovelo do originalnog kraja koji je ostavio neke fanove nezadovoljne. Iako je za svoje doba animacija generalno dobra, određene epizode imaju primetne padove u kvalitetu, a stil može izgledati zastareo novijoj publici koja je navikla na bolje. U celini show koji ste verovatno zaboravili, a ako niste, sigurno ste u 30. ili 40. godinama. 23. mesto. Kirari ili Kirarin's Revolution je japanski anime o 14-godišnjoj devojčici Kirari Tsukishimi, koja želi da postane uspešna profesionalna pevačica ili ti idol. Da, ovo je onaj show koji je po meni za klasu bolji od U ritmu srca. Kirari takođe, kao i Kyoko, želi da impresionira dečaka svojih snova koji je takođe pop pevač. Show ima 102 epizode, naravno mi smo sinhronizovali samo 49, ali ajde, nije ni to tako loše, umemo mi mnogo gore. Anime kreće sa tom idejom da Kirari voli jednog dečka Seijija pošto je spasao od pada, no malo kasnije kreće taj ljubavni trogao u grupi. Kirarine interakcije sa Seijijem i Hirotom, drugim članom grupe Ships, pomažu joj da raste kao osoba i kao idol u industriji show biznisa kroz zanimljive pesme poput Balalajke, koja inače je bila dosta popularna na ranom internetu. Vremenom dinamika između ovih likova evoluira, pri čemu Hirotovo osjećanja prema Kirari postanu očigledna, te stvaraju značajnu tačku emocionalnog razdora u priči. Kirari je u nekim trenucima jako zabavna, pozitivna i realistična sa svim svojim manama, ali određeni aspekti drama plota mi se jednostavno nisu svideli, no znam par drugarica koje su navijale sa kim će Kirari završiti. Šteta što im je Ultra bukvalno uskratila užitak da saznaju ko je u pitanju, jer se ne dešava previše za tih 49 epizoda koje smo mi preveli. 22. mesto. Bakugan je još jedan naslov koji predstavlja neki proizvod za prodaju. U ovom slučaju Bakugane. Prvi naslov, Battle Brawlers, je mešavina japanske i kanadske animacije. Emisija se fokusira na tu grupu dece koja igraju igru u kojoj su uključena magična stvorenja iz drugog univerzuma po imenu Bakugani. Dolaze iz mesta zvanog Vestroja i mogu se prizvati pomoću sfernih uređaja koje mi zovemo Bakugan lopte. Glavni protagonista Dan Kuso sa svojim prijateljima bori se protiv protivnika kako bi spasao kako zemlju, tako i Vestroju od raznih pretnji. Kao još jedan show koji mi je vrlo svež, pošto sam ga ponovo gledao, moram da priznam da bi se danas smorio sa ovakvim opcijama na TV-u.
Od Yu-Gi-Oh! Do Beyblade-a, Pokemona, Digimona pa i Bakugana, svi naslovi bukvalno žele da predstave svoju vrstu proizvoda, igračke koju žele da vam prodaju kroz show. Mislim da nam je sigurno trebalo više žanrova crtača i animea, no Bakugan ima svoje prednosti, kao na primjer jaka i emotivna scena sa Shuom i njegovom majkom, koja je mene rasplakala. Ali morate da gledate japansku verziju da bi to osjetili, jer smo cenzurisali skoro sve. Kvalitet priče je na vrhuncu u prvom naslovu, a kroz nove sezone drastično pada. Glavni problem, baš kao i kod drugih crtača njegovog žanra, jeste taj komercijalni fokus, veliki naglasak na prodaju igračaka u odnosu na pravljenje animea. Nešto što je kasnije dotuklo i sam Yu-Gi-Oh! Sa naslovima Yu-Gi-Oh! Sevens i Rush Go. Logika je ta da ako se roba dobro prodaje, mi ćemo izbaciti nove sezone animea bez neke velike ljubavi ili fokusa na dobru priču. Na kraju, Bakugan je zanimljivo iskustvo koje je ukralo srca mnogim fanovima kasnih 2000-ih i ranih 2010-ih. Uz sve mane neizbežan je naslov i kod nas na Balkanu. 21. Pokemon sam već spomenuo dosta puta. Kako ne spomenuti ovaj legendarni naslov? On je kamen temeljac mnogih detinjstava od svog debija 97. Iako generalno nije toliko popularna franšiza u Srbiji koliko je popularna u ostatku sveta, prevashodno Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu. Legendaran je naslov na nivou Zmajeve kugle, Yu-Gi-Oh!-a, One Piece-a i mnogih drugih. Obuhvatio je brojne generacije, a zanimljivo je to da i dan danas postoji, no mi ćemo se baviti sa prvih 5 koje smo sinhronizovali, što mu generalno škodi jer X i Y kao i Pokemon Journey su po meni najbolji naslovi. Protagonista Ash sa svojom nepokolebljivom odlučnošću i željom da raste kao Pokemon majstor postao je inspirativna figura za mnoge mlade gledaoce. Njegov partner Pikachu je također postao globalna ikona, simbolizujući ne samo Pokemon franšizu, već i čitav anime i crtani svet. Glavne prednosti ovog naslova su snaga nostalgije i legendarni likovi. Originalna serija uvela je gledaoce u svet Pokemona, uspostavljajući čvrstu osnovu sa nezaboravnim epizodama i likovima. Ostale sezone proširile su Pokemon univerzum, prikazujući nove prijatelje kao i likove koji se pridružuju Ashu na putovanju. Nekada su ti likovi dosta zanimljiviji od samog Asha, iako im pisci dozvole da se kvalitetno razviju, dobijemo neke kao što su na primjer May, Brock, Misty, Serena i mnogi drugi. Iako legendaran naslov, najveći problem koji ima je da Ash nikada ne stari, stoga ne dobija realističan karakterni razvoj i činjenica da ako ste odgledali jednu generaciju, bukvalno ste odgledali sve, jer show prati tu neku formulu koja se ponavlja u nedogled. Redovni odlazak ključnih likova kroz sezone može također poremetiti vezanost fanova. 20. mesto. Ben 10 je američka crtana serija sa Cartoon Networka koju smo i mi sinhronizovali. Izlazi 2005. bukvalno u zlatnom dobu američke animacije. Prati priču o 10-godišnjem dečaku po imenu Ben Tennyson koji otkriva vanzemaljski uređaj pod nazivom Omnitrix. Ta naprava mu omogućava da se transformiše u različita vanzemaljska stvorenja, svako sa jedinstvenim sposobnostima, dok se bori protiv zlikovaca i štiti svet. Ideja da se dečak pretvara u razne vanzemaljce sa jedinstvenim moćima je sveža i uzbudljiva ideja koja je zaokupirala maštu dece i mlađih tinejdžera. Serija, posebno u svojim nastavcima, pokazuje značajan razvoj likova. Ben, na primjer, sazreva od drskog impulsivnog deteta u odgovornog heroja, a tu su naravno i Kevin kao i Benova sestra Gwen. Različite forme u koje Ben može da se transformiše su kreativno dizajnirane, a teme odgovornosti, herojstva i timskog rada su također dobro urađene u seriji, što celokupan show čini relevantnim i inspirativnim za publiku.
takođe ima jako veliku nostalgičnu vrednost. Što se mene tiče, najbliži gledaoci mog kanala znaju da sam u davnoj prošlosti pravio tier listu i da je Ben 10 loše prošao. Moji razlozi su kvalitet pisanja i animacija koja može značajno da varira. I taj kliše, to jest fokusiranost na neku mušku stereotipnu publiku sa cool tematikom. Da, kao klinac gledao sam raznovrsne naslove i dan danas ih gledam, te mi nikada nije toliko zapao za oko, čak ni njegova engleska verzija. U to doba odrastanja na Cartoon Networku radije bi gledao Samuraja Jacka, Powerpuff Girls, Courage the Cowardly Dog, Dexterovu laboratoriju i drugo. Svakako, jako Ben 10 nije po mojoj meri, on je jedan kvalitetan naslov i zaslužuje svoje mesto ovde. 19. Plavi zmaj je anime adaptacija istoimene serije videoigara koju je kreirao Hironobu Sakaguchi sa dizajnom likova Akire Toriyame, legendarnog manga kreatora Zmajeve kugle. Anime se emitovao od aprila 2007. sve do marta 2008. u produkciji Studio Perota. Priča prati Shua i njegove prijatelje dok koriste unikatne moći iz svojih stvorenja i senke u borbi protiv zlih sila. Protagonista Shu je živahni dečak koji stiče sposobnost da pozove jednu od najmoćnijih senki po imenu Plavi zmaj. Ovo je jedan od posljednjih crtaća koji sam ponovo gledao tokom mog talasa nostalgije, te ću reći da je grupa oko protagoniste zasigurno njegova najjača strana. Jiro je, na primjer, klasičan rival koji me podsjeća, na primjer, na Seto Kaibu, arogantan je, ali duboko u sebi dobar i pošten. Kluke je meka devojka, klasična najbolja drugarica protagoniste, Zola, žena lider sa skrivenim tajnama, i Maru Maro, taj jedan lik na čiji se račun svi šale, moramo ga imati. Pratiti avanture ove zanimljive skupine jako je zabavno, a uz to servira nam se i kvalitetan negativac, Nene, glavni antagonista. Teme koje show želi da prikaže su lični rast, razvoj, timski rad i veza između likova. U suštini nemam šta loše da kažem o njemu, ali možda se tematika neće svideti ozbiljnijim anime fanovima, takođe fali razvoj likova izvan glavne grupe. 18. mesto. Beyblade franšiza imala je izuzetan put od svojih skromnih početaka do toga da postane globalni fenomen. Nastala je kao manga koju je kreirao Takao Aoki da bi promovisao prodaju igračaka koje se vrte poput čigre. Originalna anime serija emitovana je u Japanu 2001. godine i brzo je stekla međunarodnu popularnost. Show je sigurno profitirao od toga da se pojavio u pravo vreme na pravom mestu, kada su, na primjer, Yu-Gi-Oh! I Pokemoni bili popularni. Internet još uvek ne tako dobro razvijen, a nudio je nešto malo drugačije od njih. To je da imate prijatelje i da svako kupi po jednu čigru i onda ne samo da se borite, već i socijalizujete. Mislim da je Metal serijal najbolji deo Beyblade-a, iako mnogi cene prvi naslov. Originalna serija je bila jednostavnija i bezbrižnija. Radilo se o prijateljstvu, timskom radu i radosti borbe. Iako je bio nostalgičan, nedostajali su mu složenost i intenzitet. Metal Saga je predstavila dublju priču o tome da Beyblade potiče iz svemira, da postoje legendarni bejevi vezani za samu zemlju i planete sunčevog sistema, a ja, na primjer, kao frik za svemir, ovaj koncept sam upio kao sunđer i dopao mi se u detinjstvu. Ulozi su također bili veći, a akcija eksplozivnija sa više rizika, naročito nakon pojave i finalne borbe sa Nemezisom. Show se kako kad igra i sa našim emocijama, uzima nam vrlo važnog lika na kraju, plus pravi dobar karakterni razvoj. A odnosi između likova su zreliji, dodajući emocionalnu dubinu. 17. Avatar, legenda o Korri je nastavak Avatara, posljednjeg vladara vetrova. Jedan od razloga zašto ljudi vide Korru kao slabiji naslov od svog prethodnika jeste taj da nema jasnu, konstantnu priču. Prethodnik je pružio fokusiran pravac tokom svoje 3 sezone. Korra, sa druge strane, je epizodičnija, a svaka od 4 sezone ima različite samostalne priče. Iako ovo omogućava različite teme
teme, razvoje likova i pokušaje da show bude dobar, ponekad se sve osjeća nepovezano u poređenju sa kontinuiranim tokom kojim ide Aang. Emisija nas također upoznaje sa bogatom istorijom sveta Avatara, posebno kroz neverovatan specijal o prvom Avataru Vanu. Ova pozadina je dodala dubinu franšizi i bila je prelepo izvedena. Čak i ljudi kojima se ne sviđa Korra sigurno su bar odgledali naslov da vide novosti o originalnoj grupi u njihovoj starosti. Ovo vam je crtani gde šta god da uradite, jednostavno vaš stariji brat je mnogo uspešniji. Vi ste recimo đak generacije, ništa posebno jer on je olimpijski prvak, milioner. Bukvalno ste u njegovoj senci zauvek. To je upravo jedna velika stvar koja je uvek gušila Korru. Stalno poređenje sa posljednjim vladarom vetrova. Naravno, ona jeste lošija od tog naslova, no ljudi cepidlače kada pokušaju da je kritikuju. No da prvi Avatar nije postojao, Korra bi i dalje bila suštinski i šablonski vrlo kvalitetan show sa nezaboravnim likovima i jakim ženskim protagonistom. 16. mesto. Neću da vas lažem, kao mali ninja kornjače me nikada nisu zadivele. Bukvalno slična priča kao i sa Ben 10-om. Jednostavno taj pristup za tinejdžere kod mene u tim godinama nije palio. Da jeste, sigurno ne bi rangirao toliko naslova koji su inače gurani za žensku demografiju. U suštini svako ima svoj ukus, no 2003. verzija ove franšize je stvarno sjajna, od glasovnih glumaca pa sve do sveukupne priče. Često je hvaljena kao najbolja inkarnacija franšize i to sa dobrim razlogom. Ova serija napravila je hrabar iskorak ka tamnijem, zrelijem tonu u poređenju sa svojim prethodnicima i naslednicima. Kreatori se nisu plašivi da istraže složene teme kao što su čast, lojalnost i posljedice nečijih postupaka. Ovo nije vaša klasična stereotipna gomila kornjača koja baca picu i viče kavabunga. Show je imao dubinu, dramatičnost i usuđujem se da kažem vrednost emocionalnog šoka. Nije se bežalo od oštrih elemenata izvornog materijala, što ga je učinilo hitom među fanovima do te mere da ima stvarno pozamašnu i lojalnu publiku. Shredder nije bio samo nespretni zlikovac, već preteća, gotovo nezaustavljiva sila. Ako bih banalno, ali na brz način morao da objasnim ovaj show, to bi otprilike bilo isto što Yu-Gi-Oh! 5D predstavlja u odnosu na ostale u Yu-Gi-Oh! Franšizi. Siguran sam da su Ninja kornjače bile malo draže show u mom detinjstvu da bi ih rangirao nešto više. 15. Kreiran od strane kanadsko-francuske ekipe, show Super špijunke je inspirisan špijunskim žanrom, posebno James Bondom, i imao je za cilj da kombinuje akciju, humor i svakodnevni život tinejdžerki. Kao mali obožavao sam James Bonda, kao i ovaj show, a isti je osmišljen tako da se dopadne i mladim devojkama i dečacima, spajajući akcione sekvence sa modom i srednjoškolskom dramom. Brzo je postala popularna serija, poznata po živopisnoj animaciji, proizvedenom od strane Maraton Medije, a stil je mešavina tradicionalne 2D animacije i modernih tehnika, dajući joj jedinstveni živahan izgled. Glavni likovi su zanimljivi sa posebnim osobinama. Clover je prosečna plavuša, Sam štreberka, Alex muškarača i njihove situacije mogu biti zaista jedinstvene. U jednom trenutku one su u školi živeći svoj život, u drugom se bore sa ludim naučnikom, a kasnije naglašavaju šta će obući za matursko veče. A njihov šef Jerry je zaista biser serije. Što se tiče priče, ona počinje kao i drugi mnogobrojni crtači, bez kontinuiteta, ali on se kasnije pojavljuje kada nam je jasno dokazano da devojke iz srednje škole prelaze na koledž. Tu su također i specijali od po par epizoda koji uglavnom služe kao finale sezone. Uprkos uspehu, serija se suočila sa kritikama zbog određenih stereotipa o rodnim ulogama i konzumerizmu, a ja ću na to reći: Man, shut your bitch ass up. Zaista nikakva zamerka prema ovom naslovu. Jednostavno ili je vaš žanr ili nije. 14. mesto.
U ovom svetu fudbal nije samo igra, to je međugalaktički obračun sa visokim ulozima. Supersilama zvanim Flux, koji vaši narodi ponosno koriste da bi pobedili. Rivalstvima i malo tinejdžerske ljutnje. Galaktički fudbal prati snežne klince sa zaboravljene planete Akilijan, koja je pogođena strašnim incidentom nakon koga nisu više imali svoju supermoć iliti Flux. Sve se menja kada legendarni igrač iz prošlosti Arch odluči da se vrati na planetu i oformi svoj tim, verovaći da sva ta deca imaju Flux u sebi. Mešanje fudbala sa naučnom fantastikom i supermoći je novi pogled na sportski žanr. Kao neko ko ne voli toliko fudbal, moram vam reći da me je ovaj show privoleo svojom unikatnošću, jer su igre bile brze, vizualno zapanjujuće i često uzbudljive, za razliku od 90 minuta spavanja zvanog pravi fudbal. Još ako ga igra Srbija na evropskom prvenstvu, ulozi su uvek visoki, bilo da je u pitanju lična slava ili sudbina njihove planete. Lepo se prikazuje taj timski rad, upornost, fair play, sama hemija u svačionici i mnogo toga. Moja najomiljenija stvar su raznovrsni narodi protiv kojih snežni klinci igraju fudbal. Neki od njih dobiju celu epizodu gde saznamo o njihovoj kulturi i Fluxu koji posjeduju. Moji problemi sa showom su na primer scenarij koji često skreće na teritoriju koja nema veze sa fudbalom. Recimo, nije me toliko zanimala priča Sonija i Pirata, naročito kada se dešava tokom neke utakmice. Takođe, imamo jedan veliki cliffhanger na kraju galaktičkog fudbala, što nam govori da je show trebao da ima još jednu sezonu, no to se nikada nije desilo. Celokupna priča zbog toga može biti pomalo formulisana, outsideri se dižu do vrha, suočavajući se sa nedaćima i na kraju preovladavaju. I to ne samo jednom, snežni klinci su pobedili u sve 3 sezone, što meni iskreno se uopšte nije svidelo. Nekim likovima je također trebalo malo više razvoja. Vidi se favoritizam prema Joku i Rocketu, May i Mikroaj su neka sredina, dok ostali nemaju skoro ništa. 13. Smešten u Dvoboj akademiji, prestižnoj instituciji koja je posvećena usavršavanju veština dvoboja perspektivnih mladih majstora, Yu-Gi-Oh! GX prati putovanje Jadena Yukija, veselog i talentovanog dueliste sa prirodnim darom za igru. Ističe se zbog jedinstvene mešavine duela sa visokim ulozima i razvoja likova kroz dinamičnu lokaciju ostrva Akademije, gde za razliku od svog prethodnika Duel Monstersa, koji se često fokusirao na epske dvoboje sa posledicama koje menjaju svet, GX uz intenzivne akcije duela prati i svakodnevne izazove studentskog života u spavaonicama, barem prve 2 sezone. Ova dvojnost učinila je seriju prepoznatljivom, jer su fanovi zavoleli ovo simpatično mesto i želeli da ga posete. Već sam pričao o tome u ovom videu, ako vas zanima pogledajte, jer moj kanal je fokusiran na Yu-Gi-Oh, pa bi pažnju radije posvetio drugim naslovima. Međutim, kako je serija napredovala, neki fanovi su osetili da je počela da gubi svoju početnu iskru. Radnje su postale zamršenije, a priča sve složenija i mračnija. Ova promjena u celini nije loša, Attack on Titan ju je recimo uradio, ali anime deli na 2 dela. Nekako vidite da se identitet promenio i show zaista pokušava da bude Yu-Gi-Oh! 5Ds ili ti edgy, nekako na silu, a po meni to mu ne priliči jer je najbolji kao slice of life kroz školu i zabavu, baš onakav kakav je prvobitno bio. Da skratimo, njegov uticaj na kulturu je nesporan, naučio nas je koliko je važno da budemo uporni, prijateljski nastrojeni i da ostanemo verni sebi, istovremeno pružajući uzbudljive dvoboje koji su nas držali zalepljene za TV. Dostojan je naslednik prvog animea i budi lepe uspomene. 12. mesto. Potraga za Del Torom je skriveni dragulj u oblasti fantastičnih animea i književnosti, zasnovan na omiljenoj seriji knjiga australijske autorke Emily Rode.
Ovaj anime je dosta unikatan, sa tim da je animiran po nacrtu knjige, a ne mangije, što je inače uobičajeno. Serija se sastoji od 3 knjige, svaka prati mladog protagonistu Leafa u njegovoj potrazi da povrati mir u zemlji Deutori, tako što će prikupiti 7 magičnih dragulja i pobediti zlog gospodara Senki. To je klasično putovanje heroja, pri čemu svaki dragulj predstavlja jedinstvenu vrlinu poput hrabrosti, nade i osobine plemena kome pripada. I Jasmin, čoveče, kakav ženski lik, verovatno moj omiljeni iz detinjstva. Devojka iz šume, sposobna, samostalna, lepa, sa dubokom pričom, šta da vam kažem, ni Akiza joj nije ravna. A tu su i Leaf i ovaj bradati, koga briga za njih. Šalim se, svako poglavlje deluje kao epizoda u velikoj avanturi sa preokretima i zapletima koji čitaoce privlače. Na primjer, ko je ovaj lik? Ili šta je ovaj uradio? Da, pokušavam da vam ne spojlujem. Anime ostaje veran knjigama, hvatajući epske razmere Leafovog putovanja, no postoje neke promene za koje, ako vas zanimaju, trebate da pogledate ovaj video. U suštini, kraj nije dobro odrađen, a mnogi fanovi kritikuju upitnu CGI animaciju čudovišta sa kojima se družina bori za dragulje. Dok knjige održavaju žustar i zanimljiv tempo, anime ponekad odugovlači, posebno sa punim epizodama koje više liče na filler nego na deo glavne potrage. Ovim epizodama često nedostaje intenzitet i relevantnost glavne priče, zbog čega se osjećaju kao nepotrebna dodatna potraga u videoigrici. Svi znate onaj beskorisni side quest koji ne donosi skoro ništa. 11. Kako uopšte opisati ovaj legendarni naslov? Sunđer Bob je kulturni fenomen među crtačima, prepoznatljiv svuda. Njegove šale i mimovi na internetu se dele i danas. Neizbežan je u internet kulturi sa debelim razlogom. Sunđer Bob nije samo sunđer, on je sanjar koji radi kao kuvar. Njegov najbolji prijatelj je morska zvezda po imenu Patrik, koja oličava duh lenjivca. Tu su još neki likovi, a siguran sam da ih znate, tako da ne moram da gubim vreme. Svi oni se upuštaju u besmislene avanture u Koralovu, a show, iako nema kontinuiranu priču, što je kod mene ozbiljan problem, jer nikada nisam bio fan starijih crtača kao što su Looney Tunes, Tom i Jerry i ostali, jer me priča gura da nastavim da gledam nešto čak od ranih dana. No, Sunđer Bob je i dalje bio rutina u mom detinjstvu bez obzira na tu manu, a boga mi gledali su ga i svi ostali ukućani sa mnom. Rane 2000-te bile su zlatne godine Sunđer Boba, skraćeno prve 3 sezone i film koji ga je krunisao. Show se služio jedinstvenim humorom uz pametne igre reči i neočekivane dubine. Bio je univerzalan, privlačan i deci odraslima sa svojim hirovitim scenarijima. I dan danas odrasli gledaju stare sezone po prvi put i rado se nasmeju, što govori da zlatno doba Sunđer Boba nikada neće ostariti. Bezvremenski je naslov. Sunđer Bobov uticaj se uvukao u svaki kutak i pukotinu pop kulture, gde god pogledate, žuti sunđer je bio svuda. Njegov zarazni optimizam i lude avanture postali su glavna tema u domaćinstvima širom sveta. Naučio nas je da je u redu biti malo čudan i da pozitivan stav može učiniti da čak i najobičniji zadaci, poput okretanja pljeski, izgledaju kao podvodna zabava. Kako su godine prolazile, fanovi su osetili da je emisija počela da gubi svoju magiju. Humor je postao nestalniji, a nove epizode nisu baš uhvatile isti šarm kao one na početku. Neki krive za to što se kreator Hillenburg povukao iz serije sredinom 2000-ih godina, dok drugi misle da je to samo prirodan životni ciklus svake emisije koja dugo traje. 10. mesto. Zmajeva kugla je šarmantna priča o mladom naivnom Goku. Bila je poput šarene bajke pune akcije. Kao zabavna mešavina borilačkih veština, čudnih avantura i neobičnih likova. Voleo sam da gledam Gokovo putovanje od neupućenog klinca sa majmunskim repom do šampiona u borilačkim veštinama.
On je imao taj osjećaj nevinosti i čuđenja i uvek sam mogao da računam na dobar smeh, bulminim ludorijama i perfektnim načinima majstora Rošija, čije su fore, budimo iskreni, starile kao mleko ostavljeno na suncu. Kada uđete u neke godine i shvatite šta priča, ali uvek će imati poseban kutak, taj simpatični dekica, baš kao što ga i Jiraiya iz Naruta ima. Ono što mi se recimo sviđa kod Zmajeve kugle, a gubi šarm kasnije, je realističan razvoj snage likova. Goku i družina trebaju dosta epizoda i sezona da preskoče neke prepreke, dok kasnije svi oni postaju neka vrsta nedodirljivih bogova, gdje je jedna sezona dovoljna da narastete od power levela 10.000 na 100 miliona. Z, pa i kasnije Super, gdje Super Saiyanac postaješ nakon čudnog osjećaja u leđima, a ne zato što je tvoj narod patio vekovima, jednostavno nisu moj stil kada govorimo o razvoju. No, za ovaj dugačak show strpljenje vam je itekako potrebno. Dragon Ball je poput sporo kuvanog paprikaša iz animea. Bilo je potrebno vreme da se stigne bilo gde, a neke borbe obarale su rekord po tome koliko su dugačke bile. Frieza i Goku, na primjer. Za klinca koji je rastao uz Yu-Gi-Oh! I drugi akcione anime naslove, Zmajeva kugla ponekad izgledava kao večnost. I da ne zaboravimo još jednu manu, a to je moć samih kugli, sposobnost oživljavanja ljudi. Pa kasnije i čitavih univerzuma uticala je na to da ničiju smrt ne shvatimo ozbiljno, jer taj neko će se kasnije sigurno vratiti i to je otprilike čuvena Zmajeva kugla. Možda je imala svoje mane, ali je uvek uspevala da me zabavlja. I na kraju, zar to nije ono što je zaista važno? 9. Naruto je serija kojoj nije potrebno predstavljanje. Prati avanturu Naruta Uzumakija, originalno ninja bez talenta sa snovima da postane Hokage. Najjači od svih i vođa samog sela. To je priča o istrajnosti, prijateljstvu i večnoj borbi protiv sudbine. Ja iskreno nisam veliki fan ove serije, jer iako ima neku priču koja je realistična, opet postoje pravila koja je prekršila u kasnijem naslovu Shippuden. Prvi naslov, Naruto, mi se sviđa više od drugog, jer su ovdje ljudi zaista bili neka vrsta smrtnika i ninja. Chunin ispit i potraga za Sasukeom su prepuni legendarnim trenucima i borbama, no ipak u celini čak i mali Naruto ima previše filera koji mogu poremetiti tempo priče i odvratiti pažnju od glavne radnje. Stvar koja je ostavila najveći utisak kod mene je taj da se mali Naruto tehnički završava pobedom negativca, jer Sasuke odlazi kod Orochimarua, što je zaista retkost u shounenima. Naruto je monumentalna serija koja je ostavila neizbrisiv trag u svetu animea i mange. Uprko svojim manama, priča o Narutu, dečaku koji prevazilazi usamljenost i odbačenost, nastavlja da inspiriše obožavaoce širom sveta. No, preporučujem ovaj video ako želite da vidite nešto više o tome kako se ja iskreno osjećam prema kasnijim sezonama. 8. mesto. Princeze Sirene su divan zaron u svet magičnih animea, epskih bitaka i privlačnih likova. To je šarmantna mešavina slice of life-a, shoujo romantike sa energetičnim muzičkim nastupima, a takođe i moj slatki greh što se tiče domaćih naslova. Ako postoji jedan takav koji sam skrivao da gledam, a mogu vam ispričati u dušu, to su Sirene. Možete samo da zamislite kako je bilo oduševljenje mojih ženskih prijatelja kada smo se jednom upustili u diskusiju. Ideja o pobedi zlikovaca, koncertima pop muzike je i smešna i briljantna. No ako pređete preko toga da je show pravljen za ženski deo publike, date mu šansu, isti donosi dosta ozbiljnu i duboku priču. Bavi se komedijom, dramom, ljubavnim temama, žrtvom, zlikovcima sa realističnim motivima. Rado ga se sećam, bez stida, osim ljubavi anime istražuje emocionalne pejzaže svojih likova. Od Lucinog putovanja samootkrivanja i prevazilaženja nesigurnosti do dubokih prijateljstva između samih sirena, Sarina transformacija, iskupljenje i oprost likovima kao što su Gaide i Mikel, tragična priča crnih lepotica, Hippo i Yuri, Seirino buđenje, Kaitova amnezija. Meni je ovaj show jednostavno prelep.
Također istražuje posljedice ljudskih akcija na ekosistem okeana i ulogu sirena u očuvanju istog, dodajući svoj narativu. Najveća mana je da se ponavljaju transformacije i taj deo kad se spremaju da pevaju, no to je kod svih naslova ove vrste. Da napravimo jednu konkluziju. Dobar dizajn, kvalitetna sinhronizacija, duboka priča, popularnost, pošto se davalo i na Ultri i kasnije na Happyu, pesme, vrhunski naslov i ubedljivo najbolji shoujo koji smo ikada preveli za klasu od ostalih. 7. Samo izgovaranje imena vraća me u te zlatne dane detinjstva, sedeći ispred televizora, željno iščekujući kultni uvod na B92. Prvo, hajde da pričamo o priči. Nije kontinuirana, osim određenih specijala i filmova, ali naša 4 pernata prijatelja, Major, Kovalski, Riko i Vojnik, su odlično izbalansirana grupa koja se sjajno dopunjuje. Skriveni specijalisti za tajne operacije pretvorili su zoološki vrt u Central Parku u svoje sopstveno igralište, špijunaže i veselja. Smicalice koje su ovi pingvini izveli bio sramotile i Jamesa Bonda, a humor i naša sinhronizacija je stvarno neprevaziđena. Majorovo autoritativno lajanje na srpskom bilo je nekako još zapovednije, a naučno brbljanje Kovalskog imalo je dodatnu dozu balkanskog sjaja. U sve to njujorške šale smo kvalitetno preveli i izvukli fore koje svako sa ovih prostora može razumeti, poput zastrašujućeg zovrta u Jagodini ili kvaliteta vazduha u Pančevu i mnogih drugih replika. Dinamika između likova bila je prizor za posmatranje. A ko bi recimo mogao zaboraviti Lemure? Kralj Julian je bio savršeni rival i ponekad negativac. Njegove zablude i nesporazumi pružili su beskrajnu zabavu. Iako show nema duboku priču i više se fokusira na brzu akciju, interakcije ovih likova i sama radnja su čista komična genijalnost. Kao neko ko je odrastao uz ove lude ptice, naučio sam da je timski rad vrlo važan, čak i ako vaš tim čine pomalo paranoični vođa, ludi naučnik, stručnjak za rušenje i naivni Novajlija. Pokazali su nam da nijedan problem nije prevelik ako imate plan, opcije ili Rikov stomak. Crtani ostaje bezvremenski klasik na našim prostorima, a njegov uspeh dokazao nam je da je ponekad kvalitetan humor, avantura i čist apsurd jako važan, te da mu se može uživati iznova, baš kao i kvalitetnoj priči, bez obzira na to koliko godina imate. Za nas koji smo odrasli uz njega, Pingvini sa Madagaskara ima posebno mesto u našim srcima i podsjetnik je na neko jednostavnije i lepše vreme. 6. mesto. Šta da kažemo o Yu-Gi-Oh? Svi ga znate, mnogi od vas ga vole. Ja sam recimo napravio YouTube kanal zbog njega. Umjesto da po 100. put pričam o njemu, evo vam jedna anegdota iz detinjstva. Kao obožavatelj Yu-Gi-Oh-a, još od dana kada je moja najveća briga bila kašenje autobusa do osnovne škole, ili to da moram da legnem malo ranije da me keva ne bi ubila, mogu sa sigurnošću da kažem da je ovaj anime ništa drugo do legendarni. To je vrsta naslova koja me je naterala da otrčim u svoju sobu i zamolim roditelje da mi po prvi put nešto stvarno kupe, a da to nešto nije bila igračka. Sve se desilo sredinom 2000-ih godina, tada su još na RTS-u davali premijerno ovaj naslov. Našu školu tresla je Yu-Gi-Oh groznica, a baš svi su imali karte, osim naravno mene. Slučajno jednog lepog dana pronjuškam ja kroz Maxi i vidim ni manje ni više nego ovo. Poznajući šta su pričali drugari, da su karte oko 100 do 200 dinara, pomislim da je dobra ideja da pitam roditelje da mi kupe, kad ovo je bio originalni proizvod. Recimo da kad su vidjeli cenu dobio sam jedno veliko ne. Srećom, kupili su mi kasnije karte, ali na buvljaku one fejkare. Ipak sve to je bio deo mene. Uvijek sam želeo prave karte i onda sam ih polako iskupljao, da bi kasnije kupovao iste kada sam malo porastao i imao svoju slobodu. Recimo, dosta toga sam žrtvovao od džeparca za užinu do novca za grad, sve zarad toga da kupim najnoviji Structure deck koji je izašao u Dexico.
inače deo roda Marketa u mom rodnom kraju. Šta god da se desi, za mene Yu-Gi-Oh je više od igre i franšize. To je neizbrisiv deo mog života. Čak i danas kada sam dosta udaljen od igre i pokušavam da se fokusiram na više anime naslova, ista me je opet približila prijateljima iz odeljenja u školi kao i onih u mom rodnom kraju. Sećam se da sam provodio sate usavršavajući svoj špil, uveravajući se da svaka karta ima neku svrhu. Uz to dobro naučio engleski jezik kao bonus. Gledao bih svaku epizodu na TV-u, beležio strategije i onda išao u borbu protiv ostalih. Uzbuđenje menjanja za retke karte sa brdom ljudi posle škole je nešto što se ne može ponoviti. Po meni, Yu-Gi-Oh je bezvremenski naslov kao i sama igra. 5. Kod Lyoko, emisija koja češlja teme ispred svog vremena, a navela vas je da se zapitate kuda uopšteno ide tehnologija, veštačka inteligencija, materijalizacija i granica između naučne fantastike i stvarnosti. Premijerno prikazana 2003. ova francuska animirana serija spojila je tradicionalnu 2D animaciju dok su likovi u školi sa najsavremenijom, barem za to doba, 3D grafikom dok se bore u Lyoku, prenoseći nas u digitalni svet koji je bio pola video igra, pola noćna mora, a za to je kriv jedan od najunikatnijih negativaca u istoriji, zli virus po imenu Ksena. Emisija prati 4 tinejdžera koji otkrivaju superkompjuter u napuštenoj fabrici. Ovaj uređaj, jedini od svoje vrste, sadrži virtualni svet koji se zove Lyoko i veštačku inteligenciju po imenu Aelita. Njegove posebne osobine su i zarobljeni program Ksena kao i sposobnost povratka u prošlost, koji niko ne bi zapamtio osim osoba koje su se prvobitno skenirale. Kreator nije shvatio moć samog kompjutera, previše je zloupotrebljavao povratak u prošlost koji kompjuteru i samom Kseni duplira moć, te je vremenom izgubio kontrolu i biva zarobljen. Crtač se dotiče tema kao što je budućnost veštačke inteligencije, koja ako dođe do određenog stupnja razvoja, možda može ne samo da kontroliše fizički svet, već i da pokreće napade u istom putem interneta. Ksena, prvobitno dizajniran kao sistem da zaštiti Lyoko, brzo se pretvorio u skitnicu, ciljajući na osvajanje oba sveta. Svoje napade manifestuje na razne genijalne i često zastrašujuće načine. Od kontrolisanja roja pčela do pucanja vojnim satelitom na školu. On je program i nema milost. Ja sam pričao samo o negativcu. Ksena je više od zlikovca, to je reprezentacija zabrinutosti oko tehnologije i veštačke inteligencije. On postoji svuda kao bog, ima sposobnost da se infiltrira u svaki sistem na svetu. Može da kontroliše bilo šta elektronsko, od semafora do nuklearnih elektrana, što ga čini vrhunskim zlikovcem. Ipak, uprko svojoj moći, često biva nadmudren od grupe, jer kao što je Jeremy jednom rekao u epizodi Ghost Channel, njegovo poznavanje ljudi je površno. Svakako ostaje jedan od najupečatljivijih i najkompleksnijih antagonista u istoriji animirane televizije, podsjećajući nas sve na tanku liniju između tehnologije kao alata i tehnologije kao pretnje. Show ima neke mane, na primjer prva sezona se dosta ponavlja i osim materijalizacije elite nema neke druge ciljeve, ali kasnije dobijamo dublju priču. 4. mesto. Za one od nas koji smo odrasli prateći Yu-Gi-Oh franšizu, 5Ds je bio kao onaj stariji rođak koji je upravo dobio cool novi motocikl i iznenada počeo da nosi kožne jakne. To je bila priča o ozbiljnosti spremna da zaintrigira jedno dete koje polako sazreva i zanima se za ozbiljnije teme u životu. Smešten u prljavi futuristički domino grad, 5Ds nas je upoznao sa Yusejem, našim novim protagonistom. Za razliku od drugih, on nije samo igrao karte, već se borio i za opstanak, slobodu, pravdu i da povrati čast ljudima i satelita. Mnogo puta sam pričao i hvalio ovaj naslov,
Evo nekih klipova koje možete odgledati da se ne bi ponavljao. 5DS nam je dao postavu likova koji nisu bili samo nezaboravni, već i višedimenzionalni. Yusei je bio stoički, snalažljiv protagonista sa zlatnim srcem. Jack Atlas, bivši kralj duela, doneo je nivo arogancije i složenosti koji je njegov eventualni rast učinio još više zadovoljavajućim. I ko bi mogao zaboraviti prvobitno strašnu i misterioznu Akizu, čije su moći dodale nadprirodan miks u već živopisne dvoboje. Uprkos ozbiljnim temama, 5Ds ne štedi na humoru, još uvek ima dosta svetlih trenutaka koji se uglavnom vrte oko glavnih likova i njihovih interakcija. Naravno, postoje vidne greške, problemi sa filerima, strašna cenzura i izbegavanje sinhronizacije poslednje sezone. Elem, po mnogima, ovaj naslov je najbolji što se tiče složenosti i kvaliteta priče, a ja sam uvek gurao sličnu filozofiju kroz svoje mnogobrojne YouTube klipove. Budimo iskreni, kartaške igre na motociklima kroz potpuno nova pravila turbo duela su na početku zvučale apsurdno, ali onda vidite kako show jednostavno klizi i ta dodatna akcija čini sve više dinamičnijim i vizualno uzbudljivim. Jedan je od mojih najdražih naslova detinjstva i uvek će ostati duboko upamćen. 3. mesto. Wakfu je najbolja francuska animirana serija koju smo ikada sinhronizovali, a bilo ih je dosta. Zasnovana je na istoimenoj MMORPG igri, kombinuje elemente avanture, fantazije i komedije i stekla je posvećenu bazu obožavalaca od svog debija, baš kao i kod Lyoko. Francuzi mnogo vole svoje animacije, nema šta, a realno mogu biti ponosni na rad produkcije 2000-ih godina. Priča inače prati Yuga, mladog dečaka koji otkriva da ima izuzetne moći i u potrazi je da pronađe svoju istinsku porodicu. Zajedno sa svojim prijateljima bori se sa raznim pretnjama, otkriva skrivene tajne i od običnog deteta prerasta u njegovu zacrtanu sudbinu kao heroja svoje rase Eliatropa. Serija je hvaljena zbog svog jedinstvenog i živopisnog stila animacije koji kombinuje tradicionalnu 2D animaciju sa tehnikama flash animacije, što bi neki rekli sočno, prosto i delotvorno, ne komplikuj previše. Osim dobre priče i veselih likova, Wakfu ima verovatno jednog od najboljih negativaca domaće sinhronizacije uz Ksenu i Marika, Noxa. On je složen lik čije akcije i motivacije zadiru duboko u teme gubitka, obsesije i iskupljenja, što ga čini jednim od najunikatnijih i najupečatljivijih negativaca u svetu crtanih filmova. Za razliku od mnogih tradicionalnih zlikovaca koji traže moć ili osvetu radi sebe samih, Noxovi motivi su duboko lični i saosećajni, potiču iz mesta dubokog gubitka i očaja da ispravi svoje greške, što ga čini tragičnom figurom. Neki roditelji i kritičari su istakli da uprkos tome što se plasira deci, Wakfu se povremeno dotiče zrelih tema kao što su smrt, gubitak, ljubav i složene moralne dileme, koje možda neće biti prikladne za mlađu publiku bez uputstva. Bazirani Francuzi ne cenzurišu ništa, ma bravo, a vi što kukate ograničeni ste, gledajte Toma i Jerrya koji se lupaju macolama, sigurno je više family friendly. Još nešto jako važno je to da ovaj show zna kako da napiše kvalitetnu ljubavnu vezu za razliku od mnogih naslova koji cenzurišu ili potpuno izbegavaju takve teme, što je van svake pameti. Najgora stvar je zasigurno pad kroz sezone. Vrhunac je prva i deo druge, kraj druge je okej, dok treću ne voli puno ljudi. Ali pošto smo mi preveli samo prve dve, to nije naš problem. 2. Gde da počnem sa remek delom koje je Avatar Poslednji vladar vetrova? Ovaj show je pokušaj Amerikanaca da parodiraju japanski anime. Pa pobogu, hajde uradite to opet, jer stvarno je dobro bilo. Prvo, do maja 24. ovaj naslov nikada nisam ni gledao i zaista zavidim ljudima kojima je detinjstvo, pošto nemam Nickelodeon. Ako je nešto ovaj moj novi YouTube projekat domaće sinhronizacije uradio, to je da mi je proširio vidike, objasnio da ne trebaš sebe opsedati samo najboljim anime naslovima, pratiti sezone kao rob
ili crtačima uopšte i ne dati šansu. Ova emisija sadrži bogatu višeslojnu priču koja se dopada i deci i odraslima. Istražuje složene teme kao što su rat, genocid, imperijalizam i ravnoteža između dobra i zla. Likovi priče su dobro razvijeni sa zamršenim zapletima koji se odvijaju tokom serije, pružajući dubinu i kontinuitet. Dobro sad, ne baš svi likovi, ali to je serija koja vas uči o prijateljstvu, hrabrosti i tome zašto uvek loša ideja podceniti ćelavo dete sa strelom na glavi. Jer Aang niti je dete, niti je ćelav. I ne zaboravimo animaciju, mešavina tradicionalnih azijskih umetničkih stilova sa uglađenom modernom animacijom stvara vizualne efekte toliko zapanjujuće da biste mogli da zamenite predstavu za sliku u pokretu. Svaka scena borbe je prelepo koreografisan balet elementarne fantastičnosti, posebno kada se Toph bori ili želite da gledate Agni Kai. Crtani ne odugovlači, čak i flashback epizoda pokušava da se predstavi na jedan humoristički način. Kraj je prost, delotvoran i vidi se da je ceo projekat rađen iz ljubavi, a tako i treba da bude, bez obzira da li pravite animaciju, videoigricu, film. Strast će uvek pobediti novac. Avatar, Poslednji vladar vetrova, nije samo crtani film, to je način života, iskustvo, duhovno putovanje, životna lekcija i pucanje od smeha spojeni u jedno. Ako ga još uvek niste gledali, propuštate jednu od najvećih priča ikada ispričanih. Ali budite upozoreni, kada jednom počnete, nećete moći da prestanete. Ima da istučete sve epizode brže nego što Aang može da kaže. Prvo mesto.